incwadi yesambulo siyachubeka. Evikini leliphelile besifunze sahluko sesithathu. Ukhona lo sifunzelako aphinze uvule sisi. Incwadi yesambulo sahluko sesithathu sitawufunza kusukela evesini lekuqala. Ufunze nje levesi lekuqala nje kuphela kwanyalo. Ngicela ufunze. Balela ingilosi yelibandla Lase-Sadesi uthi, nali livi leliphuma kuye lonemimoya yaNkulunkulu Lasikhombisa. Netinkhanyeti letisikhombisa uthi, ngiyayati imisebenzi yakho. Nelibito lekuthi uyaphila kanti ufile. Sabuka ke evikini leliphelile nayi ingodi yokuthi bazalwane baseSadesi banemisebenzi lemihle labayendako noma labayendile baze baba neligama lelihle ngekusebenza kwabo batiwa nje ukuthi tintfo letinhle bayadenda ngekwenta njalo kwabo bagcine sebatitshela nabo ukuthi cha tintfo thamba kahle kanzi ngesilinganiso senkhosi lemisebenzi yabo ayisesiyo leseyikahle spiritually they are dead and yet bona batithatha ngekuthi bayaphila. That is what we discussed evikini leliphelile. Sathinza ke nanekuthi iSadesi le bekulidolobha lelibalulekile etikhatsini talo futhi lisembili ngetintfo letinyenti kodwa laba nebuthakathaka thite bekuthi ngasehlangothini lwetimpi labo bebakade babukele isecurity yaleli dolobha abazange bawende kahle umsebenzi wabo kwathi kubhekeke ukuthi bagadze imingcele kodwa sitha sangena ekungeneni kwesitha live ledolobha leli lancotshwa basePersia labahlasela kwecala kwesibili le Persia yathi nase ibusa yahlaselwa iSyria nayo iSyria yasebenzisa leyo ndlela yekuthi banyonyobe bacancelela kunemawa ngakhona bangene ngoba labagadzile balele they were not watching. Sabona kwekuthi ingodi ke le leyehlela ledolobha laseSadesi. Ekuchubekeni kwethu namuhla ngicela sichubekele evikini lesibili evesini lesibili nganiketa ke homework umsebenzi wekuthi uyawutibuka nje nawe lebe ngikucelile ke kwekuthi utibuke nje nawe kokuthi imisebenzi yakho noma ukukholwa kwakho kumenjani kusesesisigabeni sekuthi inkosi iyakujabulela yini ungabalelwa yini wena kubantu labaphilako ekukholweni ngoba evikini leliphelile sasho ukuthi leminyaka leminingi loyiphilile yihle ikahle mihle kodwa kuphinze kubite namuhla kwekuthi umephi ekukholweni kwakho. Livesi ke lesibili ke ngicela ulifunze ke sisi. Vuka ucaphele uqinise lokho lokusasele lobe sekutakufa ngoba imisebenzi yakho ngiyibonile ukuthi ayikapheleli ebusweni baNkulunkulu wami. Leli vesi lesibili nawulibukisisa kahle kushiyana ngelihumusho lolisebenzisako lisebenzisa emagama laqosheme vele lo khanza kwekuthi afanele kubantu betimpi ngoba lithi vuka wake up kulamanye emahumusho ukhanza kwekuthi la after lo wake up bafaka sibabato siyasathi mos exclamation mark shothi akusilo ligama nje lotawuthi nje vuka usholo lo pass kufuneka ukuthi vuka ucaphele njengoba emasotsheni vela kuncengwana so ke kusetshenziswa ke leyo language le kule text vuka ucaphele namuhla sitawubuka kusukela kuleli verse leli sichubeke nalo vuka ucaphele uqinise lokho lokusasele lobe sekutakufa lokuhle ngaNkulunkulu ukuthi titsi tintfo tingakonakali tiyaphetha
uyakuxwayisa. Akafiki uNkulunkulu asho tintfo setonakele taphetha nawe sekude longakwenda. Kodwa uta kuwe akuxwayise lithuba lisesekhona lekuthi kukhona tsite longakwenda. Ngoba iBhayibheli lithi la kunetintfo letisendleleni yekuthi nato tife. Kodwa wena uma ungavuka uticinise leto tintfo leto angeke tife. The things that remain. The things that remain. Kuyenteka esikhatsini lesinyenti ukhanze kwekuthi siyaye sibuke tintfo leti silahlekele. Correctly so. Ngoba tisuke timcoka tisilahlekele seva buhlungu tsite vele uyaye uthi hey maye lokhu nalokhu angilahlekela lokhu angilahlekela lokhu nalokhu uze ulibale kunaka naku lokusesekhona. Sincane salendvodza iBhayibhelini le indvodzana yayo siyaye sithi indvodzana yelahleko. Because ifocus yalo babe was beyikule ndvodzana lebeyihambile. Lithi iBhayibheli bekahlabuka njalo elikhalweni liyashobela khona. Lolo mdzala labe lakhaya le attention wangasayitholi kahle. Classify logo as family dysfunctions. Then muveke lo babe naseyibuyele ndvodzana lebekade ilahlekile. Asathi akuhlatshwe lokhu kwendiwe nalokwa kwendiwe lokwa nalokwa. Then le ndvodzana lenza lethi pho mina ke solo ngilana ngiyasebenta njani because lo babe focused on the things that got lost. One neglect the things that remain. LiBhayibheli ke lana liyasixwayisa kwekuthi let asiqinise lokhu lokusasele ngoba uma kona singaqinisisi nako kutasilahlekela nako kutakufa. Ifocus yethu ke namuhla ilapho kwekuthi tintfotini lesingatibuketa sitiqinise le ungakhanza kwekuthi uma singendi njalo titasifela. Sitawafundza lawa lamanye emavesi eze sichubeka. Lendzawo yelidolobha Lase-Sadesi kunetintfo letintsatfu letinye takhona bese ngititsinzile longatibala uthi betingingoti noma it was tragedies bekutehlakalo lebetingahambi kahle kuleli dolobha. Kwekucala bese sishito lokuthi beba neligama nje lokuthi excuse me bayaphila kanti bafile spiritually. Kwesibili then kwaba ngilokuthi lokusasele uma bangacikeleli bakucaphelisise nako kutakufa. Kwesithathu kwaba ngilokuthi lemisebenzi yabo Jesu Kristu uyikhanze kwekuthi ayifiki kulesigaba lakasidingako uNkulunkulu. They were not meeting the requirements of God. Nesiswati lithi ngiyibonile ukuthi ayikapheleli ebusweni baNkulunkulu. Imisebenzi yenu ayikapheleli ebusweni baNkulunkulu. Uyathi kungcono kwekuthi nangabe ungumfundzi esikolweni uhle nje uhlolwa thite mhlawumbe ngaba i-test noma ngaba yini letintfo leti checkako lokuthi lama standards ekuthi ungachubekela eklasini elilandzelako uyawa mitha yini noma uyawenetisa yini. Utothi nangabe ungawenetisi lama requirements noma lezinga lelo unikezwe lithuba lekuthi uphinze ulungilungisa. Kona asikuthanza kahle lokulungilungisa ngoba bathi ufailile. Kanti nje kahlehle bakunika lithuba lekulungilungisa uqiniqinise la bese kucegacega khona. Ngoba labo uyakhona kusho ukuthi bongeke kukhambele kahle. Awusi ready kafishane. So ke lana ke sekuthiwa ke lokusebenza kwabo akufiki kulezi zinga leNkulunkulu alifuna. Then sebanika lelithuba ke ukuthi hayibo qinisa lokusasele. Kunetintfo lengifisa ukuthi siticaphele namuhla ukuthi yini lekufuna siyiqinise. Ngoba sikhumbule bazalwane ukuthi sisendleleni yekholwa. Sasinziswa siyasinziswa sendleleni yekholwa. Ngenxa yebudze bendlela
sathinza evikini leliphelile uyenteka kwekuthi tintfo letimgcoka ugcine utithathela phasi letinye tato tize tife kodwa namuhla bengithi asikhumbutane ngema basics tintfo tekucatfuta lekumele sikhumbutane tona ukuthi sitiциkelele tingete tafa kwaqala indzaba yekukholwa kwethu ukukholwa kwethu kubalulekile bazali ukuthi sikucikelele sibe nesicinisekiso sekuthi siyakuprotecta siyakugada futhi siyakwenda ukuthi ukukholwa kwethu kukhule simati kangcono Jesu imihla ngemihla liBhayibheli ke liyasitshela encwadini yabaseRoma ungakhona kuvula khona sisi usifundzele Romans chapter 10 liverse lika 17 Ncwadi yabaseRoma sahluko saka 10 liverse laka 17 Ngakho ke kukholwa kuvela ekuveni kuva kuvela ngekuthi kushunyayele ngaKristu ukholwa kuta ngekuva nekushunyayelwa kwaJesu Kristu now lokushunyayelwa kusho ukuthi kumele kube nemuntu lophatha iBhayibheli kulamalanga lawa so khanza ukuthi siphethe cellphone noma sekuphethwe lokuphathwako nje but inhloso kulokuthi kufundwe live laNkulunkulu kushunyayelwe live likaNkulunkulu then lokukholwa kwakho kuba sekuthenini uvele live likaNkulunkulu faith comes by hearing and hearing by the word of God lokuthi ulive live likaNkulunkulu now kunetintfo letiyembadlwana lengicela ukuthi tsinza kwekuthi kwentekani as uliva live likaNkulunkulu kwekucala lengicela kwekuthi sikucikelele lokutasisita uma siliva likaNkulunkulu kwekuthi live likaNkulunkulu kumele silikholwe kunanaku lokuthiwa it is the sufficiency of scripture believe in the sufficiency of scripture lokusho kwekuthi kufuneka sikholwe ekupheleleleni kwemibhalo kwekuthi imibhalo iphelele iyanele kusitshela konke lokubita ukuthi sikwati ngaNkulunkulu imibhalo iyanele kusitshela konke lekumele sikwati kuze siphile impilo yekukholwa kude lokushodako sufficiency of scriptures siphila esikhathini lapho khona there is information overload uya ku social media uya etindzabeni uya emaphepheni kugcwele nje lwati tsite lo lwati tsite so ukhanza kwekuthi seliyasiphazamisa ekwatini uNkulunkulu letinye taletintfo labatikhulumako setenta kungazi ukuthi live likaNkulunkulu liyashoda tsite kungazi ukuthi kukhona tintfo letingahambanga kahle embhalweni nalibhalwa live likaNkulunkulu kodwa wena muntu kaNkulunkulu yati ukuthi live likaNkulunkulu liphelele lanele kude lokushodako kulo because nawenta njalo utalemukela le live likaNkulunkulu ungalicomparishi nalamanye ama philosophies noma ema ideas noma lwati tsite lolivenza otsite utalithatha ngekuthi liphelele live likaNkulunkulu kwesibili inerrancy of scripture inerrancy of scripture ithi live likaNkulunkulu ungalethemba ngoba liliciniso ungalethemba kuko konke lelikushoko in all what it affirms ngekubhalwa kwalo kwasekucaleni lokuthi sithi ngekubhalwa kwalo kwasekucaleni kungoba kule mihla kulama sources of information lesikhuluma ngawo
bo social media nalapha sekunebantu labativeta sebanelwati tsite ngetindvo tetenkolo baphawule tsite ngetenkolo labanye baze baphawule nangenkolo yethu yebuKristu kwekuthi ikahle la ayikho kahle la kuyashoda la ayisilo liqiniso la iyaphikisana la kunjani kodwa thine sikholelwa ekuthenini imibhalo iqinisile they are true and iyethembekile imibhalo kuko konke lekushoko nanekuthi ke kuko konke lokushiwo imibhalo kude lokunye lekumele kwekuthi bese sithi kona ke kusiniketa sinqumo thite lesingcono etinfeni tekukholwa live likaNkulunkulu has got final authority nangabe ekukholweni kutawukuba nema sources of information lo tawethemba eceleni unconote wona kune live likaNkulunkulu usephuthele asitshelane nje kahle bazalwane sisenekulungisa tindvo nangabe kukhona thite lo takwethemba eceleni ukuthi kona kukutshela iqiniso ngconywana kune live likaNkulunkulu usephuthele ngoba live likaNkulunkulu liphelele futhi ungalethemba so ke uma ke uliva le live likaNkulunkulu lishunyayelwa wati lokuthi liphelele futhi ungalethemba kude la lishoda khona lite emaphutha ulemukela kahle ngoba uyati ukuthi wemukela indvo yona amen now ngicela ukuthinza nako ke bazalwane ngicela sesifundzele incwadzini yesibili ya Timothy sahluko sesithathu kusukela evesini lika 16 kuya ku 17 Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele kufundzisa nekusola nekucondzisa nekuyala ngekulunga kuze umuntfu waNkulunkulu ate uhlonyiswa alungele kwenta wonke umsebenzi lomuhle lamiselwe wona amen kunena ingcenye lengiyithandzako kuze umuntu waNkulunkulu uyati kunebantu labathanda ku-attacker libhayibheli ukhazisa kwekucala kwayena nje akasinziswa lo muntu akasiyo umuntu waNkulunkulu letindvo leti bazalwane tebantu baNkulunkulu tebantu baNkulunkulu lemibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu futhi ilungele ukuthi isifundzise ilungele ukuthi isicondzise ilungele ukuthi isisole ilungele ukuthi isisite kuze ukuthi umuntu waNkulunkulu apheleliswe emisebentini lemihle tindvo tebantu basekhaya leti lokuthi imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu khumbula ukuthi umuntu wakhiwa ngemhlaba siyakhumbula ngosindzaba kusukela kuGenesis umuntu kuze aphile kwendekani uNkulunkulu wamphefumulela kuze umuntu aphile lemibhalo ke iphefumulelwe nguNkulunkulu lokusho ukuthi lo yidlako lemibhalo le lo yamukelako lemibhalo le wemukela kuphila lokuvela kuNkulunkulu abese naye sawuyaphila the more udrawa udla emibhalweni uyaphila naloku lebekade ukuthi kutawukufa bese kuyahlunyeleliswa sekungabe kusafa qinisa ke wena ukuthi ekukholweni kwakho ukholwe imibhalo lengcwele ngoba ngiyo lephefumulelwe nguNkulunkulu kude lokunye bazalwane imibhalo lephefumulelwe nguNkulunkulu bantu bami nineke nisenkingeni ukuthi lesikhathi seniphila kuso akusafanani nesethu uma umuntu abekakhuluma ngesilady ansat ukhuluma ngamabhodi lamnyama lekubhala kuyo ngechalk bancane beni labakwatiko konke lokho senathi nje ukuthi kunema green board nalabanye beni sebathi ukuthi kunani kunema projector labanye bathi kunani kunjani njani so niphila kulesigaba lesi sekuthi sekunema cellphone njani njani so khanza ukuthi letindvo letiniketa information setinengi kakhulu
So khanze ukuthi senze nithi hayi manje ngathi lokukholwa kusemuva ngoba sekunanaku lesekukhona lekungazuthi khona kuhamba embili kulamalanga. Timfundiso liqhamuka le emaveni langesheya tingene kubantu bethu ngoba bathatha ngekuthi imibhalo indvoda ayitolo. Le mibhalo le bantu bami hayi kahle nina imile kusebe phakathi ngoba lo wayibhala ati kusukela le ekucaleni ngoba bekavela khona wayibhala futhi ati ukuthi kutawuba nawe nami siphile namuhla futhi wayibhala ati ukuthi umuntu unesiphetho utawugcina umuntu. So it was a writing that is timeless. It is a mistake bese wena ufaka i-time factor emibhalweni bese uthi lokhu nalokhu akusa apply. I-mistake nje yakho ungabese ke so blame labanye abantu. But these scriptures yaphefumulelwa uNkulunkulu. Akaphefumulelanga half, waphefumulela nje kumphefumulo wakhe. They are alive. Ngiko Paul atothi imibhalo iyaphila. The scriptures are alive. They are living. Ngicela ukuthinza nako ke bazalwane lencabanga ukuthi kutasida. Liphuzu lesibili lengifisa kulithinza ngekuthi how can you strengthen your faith? Ungaqinisa kanjani ukukholwa kwakho noma ke ungaqinisa kanjani lokusesele? Liphuzu lesibili kwekuthi uqinise i-commitment yakho. Uqinise stawuthi nje commitment. Uthini? Uthi mbandzakanya. Uqinise ukuthi khandla kwakho. Uqinise ukuthi mbandzakanya kwakho ekukholweni. Kahlehle uma besingakhumbutana kubalulekile lokuthi utikhandle ngoba une role unelichaza thite lekumele ukuthi ulidlale ekukholweni kwakho. Ukholwa angeke nje uthi utawufaka autoplay kuthi utawutihambela nje. Kunemsebenzi lekumele ukuthi uwente. Lo munye wawo wekuthi wena ube nekuthi khandla ube necommitment. Ngicela nje kwenta sibonelo ngalenye ingijimi yaseTanzania 1968. Ngicabanga ukuthi labanye bethu bebangekho leso sikhathi leso. Mhlawumbe incumbi vele. Kunengijimi yaseTanzania nayo yawugijima kunelive ekuthiwa iMexico iceni kwase-America nje thite yawugijima khona kunange ematubane ekuthiwa yi-marathon subatha nje umgamu lomude nje kakhulu 45 kilometers basho njalo keje 45 kilometers ngathi kusuka kuphuyephi nje roughly kusuka kaManzini uye eNgwenya Oshuka because from Manzini to Mbabane is around 35 bese unget about 10 kilometers kufika Oshuka around there. Now usubathe ke lo mgamu loyo ke kude ke kuma lift yagijima. So ke wasuka kumAfrika waya khona wawungenela nayo umgijimi ingijimo njengalabanye bathi laba lababhalako waqala naye njengalabanye wagijima kwathi sekusele 39 wema kilometers shumi lamathathu nemfica ngalokuthi bayafushana bayagijima bayafushana ngiloyo ufuna kuba ngembidlana nje uyabo so bamfusha kabike yena wakhubateka wawaphasi nakawaphasi bathi washayisa phasi ngelidvolo ngibani lothi idvolo libhluka nje nawushaya nje ngalo phasi yey akufuneki kube nemuntu eceleni kwakho nawushaya nje kahle ngaleli dvolo but kabhlungu kepha ushaye nje kahle but kabhlungu hayibo washaya ngalo phasi kwesibili bathi ngalokho lokugijima ngoba kunemgcengcema ngala celeni ngehlombe washaya ngala mgcengcemeni kusho ukuthi washaya kabhlungu ngala betempilo ke kubaleso sikhathi bazama kumsita bambhandisha njengoba nimbona lapha esithombeni bambhandisha now bebacabanga ukuthi utabe sewuyehlala phasi njengoba vele sekubonakala ukuthi cha ulimele umntwana ebantu Nkosi yami nethi izathu bose ungeke usambuda ukuthi
yini wena ungagijimi ngoba uyambona uwile futhi ulimele. But bathi lababhalako ngoba abene inshisekelo yekufika la kufikwa khona naye ashaye intsambo, lesincomo sakhe engcondveni sekuthi nami ngidawufika lela kushaya khona intsambo asizange siphazanyiswe kuwa kwakhe. Bathi wavuka sebamsitile wangenela indlela, angasabuki ukuthi labanye sebamshiye kangakanani, ngoba lesinye isikhathi nase bakushiye kakhulu labanye kwakona nje lokho bese kuyakudumada ukuthi pho ngisathi ngisendani mina ngoba sebavele bangishiyile. Mhlambe nento ihlwele tethu kulamalanga bengathi ngakuheletela ukuthi hey usendani lo bamshiyile. Futhi ngalendlela bamshiye ngayo babhala ukuthi lona lo wawina 3 hours ahead, solo yena asendleleni eda solo azama. Bathi bekagijima ahle ema athule-thulela aphinda asuke agijime eme aphinda athule-thulela. Sinqumo sakhe bekungilokuthi nami ngidawufika. Now lababhalako bathi bambuta bathi why leni why? Tinsatheli tivamisile kubutana imibuto leminengi, but kwabona nje kwaba it shocked them lokuthi why are you doing this? Now why am I bringing this? Sibonelo nje lesibazalwana. Bulo why wakhe nabambuta uthi imphendvulo yakhe, live lami laseTanzania alikangithumeli kwakuthi ngide la 5,000 miles ngebukhashane balo le eAfrica kuda la eMexico, abakangithumeli ukuthi ngide la ngitawucala lokugijima lokhu ngingede ngakucetha. Kungithumela kwabo bebanesiciniseko sokuthi nami ngidawufika la kushaya khona intsambo. It was that commitment yekufika ensanjeni lokwamenda kwekuthi nama will get there. Bese kungasesiko kangako ukuthi utawuwina, but bese kungilokuthi I will finish my race. Ekholweni bazalwana iba yinze indlela netikhubekiso tibe khona endleleni, ikakhulu nakuchamuka endlini yekukholwa tikushaye uve ukuthi ushayekile. Futhi nendzaba yakho uma itekwa ungakhanza kwekuthi bangavumelana nawe ukuthi cha kufanele mfana abantu vele akuhambi kahle. But kuba sekutheneni vele sewuhlala phasi yini noma utawukuthi noma I bear the marks and the scars, I will continue. Noma sekunemihwithu yekuthi bangiklebhulile kona, bangihlebile, bangendela phasi, but ngidawuchubeka. Kuba ngiloko lokubita kwekuthi ukwende lesinye isikhathi ungumfana welkholwa, ungumzalwane, ungumuntu waNkulunkulu. The resolve, the commitment. I-commitment yethu bazalwane ayibe sekutheneni we will not only start, ngeke sicale impilo yethu yekukholwa, kodwa sitawuchubeka siyiphile ize ibonakaliswe inkosi. Kunale ngicela ukukuthinza lokutasisita la ekukholweni. Njengoba ngithinzile ekuceleni kwekuthi imibhalo iyasisita ukuthi ukukholwa kwethu kukhule.
Encwadzini yamaHebheru sahluko saka 4 ngicela uvule khona sisi. Livesi lesibili. Lemibhalo nale live likaNkuluNkulu uma uliva lifundwa lishunyayelwa angeke nje automatically bese utikhanza uyalikholwa wena. Kunalo kutsite lekumele ukuthi ukwente. Ngicela ufunze sisi. Livangeli lishunyayelwe kithi njengoba lashunyayelwa nakulabo bakadzeni. Kodwa lelivi labaliva alizange libaside. Ngobe naloko baliva ngetindlebe nje abazange balikholwe ngetinhlitiyo. Ngesingisi kunemagama athi they never mixed it with faith. Lokusho ukuthi le live likaNkuluNkulu kubitha sinawuliva ulikholwe. Mix it with faith. Inkinga ke lekhona ngilokuthi le information lengikhulume ngayo ekuqaleni iyenta ukuthi noma ungakhuluma ngayiphi isubject most of the time ukhanza ukuthi umuntu ndlela thiteni kunemicondvo thite lase anawo engcondweni yakhe. Uma aliva le livi bese kuvuka leyo micondvo leyo seyicomparisha nalokhu lakakuvako kwekuthi kuyahambisana yini nalokhu lavele yena acabanga ukuthi uyakwati noma ukholelwa kuko. Most of the time ngiko live likaNkuluNkulu lishunyayelwa bantu lingabaside ngoba linjengemandi lehlela emhlane welidada. Ngoba emanti uma ehlela emhlane welidada tinswiba telidada tiyashelela vele nje gelete nje kulahleke lapha ngoba la kulomuntu kugcwele timfundiso letinye letingesito live likaNkuluNkulu. Lisinalifika le live likaNkuluNkulu lishayise lingetela msida. Lendlela lengithi iyasida nguleke ukuthi le live likaNkuluNkulu alingene li replace lokhu lebekade vele kukhona. Ngulapho ke live likaNkuluNkulu litakusida khona. You don't have to fight it, you have to receive it. Live likaNkuluNkulu lichinche indlela locabanga ngayo, lichinche inhlitiyo yakho ubuke tintfo ngeliso laNkuluNkulu. That is what will help you in your commitment. Futhi lokunye ekuthi khandleni kwethu kumele indzaba yemthandazo siyiциkelele bazalwane. Ngema basics lawa but ndlela thiteni ngenxa yebutfongo thite labanye bethu bayadzebesela kukhuthatela kuthandaza. Kukhumbutana nje bazalwane ukuthi kuze sihambe lendlela nathi tindlu lekumele sitiциkelele sente sure ukuthi siyaticinisa kuze kwekuthi sihambe kahle. Lokunye indzaba yekuhlangana leBhayibheli nawulifunda ngathi neMahebheru sahluko saka 10 livesi ka 25 cela usifundzele sisi. Singakubeli kuhlanye njengoba labanye sebanemkhuba wekungahlangani. Kodwa asikhuthatane kakhulu njengoba nani niyabona ukuthi ilanga selisondzele. Ngicela uphenze. Singakuyekeli kuhlangana ndzawonye njengoba labanye sebanemkhuba wekungahlangani. Kodwa asikhuthatane kakhulu njengoba nani niyabona ukuthi ilanga selisondzele. Nami njengendlela lokusho ngombhalo kunikhutsata bazalwane kwekuthi singakuyekeli kuhlangana. Tintfo leti lekumele kwekuthi sikhuthatane kuto nakukhona tizathu thite lova kwekuthi tiyakubamba wena ukuthi ungayi la kuhlangana khona labangcwele. Zama cebo thite kwekuthi ungabambeki uye la kuhlangana khona abantwana bakaNkuluNkulu. Ngidawuba selfish ke ngithi ikakhulu la khaya ngoba nibala khaya. Amen. Amen bazalwane. Lokunye lengicela kukuyamisa kuloko ngilokuthi itolo be celebrate 27 years of iministry yababe wethu asikhonda la ekhaya. Ngibe nenhlanhla yokuthi in all these years I've been here. Bingakusho ngesibindi sekuthi
uma under i-leadership yakhe usenhlanhleni. Indlela inkosi lembusise ngayo yekuconza imibhalo, yekufundzisa imibhalo, it's unparalleled. Angeke uyicathanise nalutho. He is just one of a kind. Futhi angeke lemibhalo ayihlohlobedela kuwe ngengane. Kwake kwasho lomunye nje athi isincane semvula bathi yakuphi yasehlobo yini lelefafatha nje kancane bathi ubamanti. Ayisile khamba ihabule kabuhlungu njani uzothi mayibabe njani but ngikuthela nje kahle ingene nje kahle that it's him. Tolo bafakazile labanyenti la ngecharacter yakhe. And nangabe ndlela tsiteni wende liphutha ngekumati kwami kuze kube nginyalo I can vouch ukuthi kuyobe kwendeke liphutha bekungasiyo inhloso yakhe. If whatever way ukhanze ukuthi ushumayele longasina ukuhlola eBhayibhelini ukhanze ukuthi akusiko kahle, it will be just an innocent mistake bekungasiyo inhloso yakhe. So umuntu lonjalo tishumayelo takhe ungatilalela konke kucikelela kwakho ukuthi ungishumayela kahle lo akangishumayeli kahle ngathi mina kukhululeka mntwana sekhaya. Khululeka mntwana sekhaya umlalelo ukhululekile because unalenhlitiyo yaNkulunkulu. Ngikho ke ngithi ke mina ke nakunemihlangano yokuthi sihlangane la ekhaya utawukuva umuntu akhuluma lively kaNkulunkulu hey ungasali ngoba kuhlonyiswa wena kusitwa wena yakho lendzaba ngole kumele utakhele kulencaba wakhe kahle ungalingisi leyandvodza leya lethi imibhalo yakha isihlabathini kodwa wakhe kahle. Now as wakha liBhayibheli ke selithi sesisindisiwe sinensaye yaye kwekuthi work out our own salvation ngekuthi imihla ngemihla sikucikelelele kukholwa kwethu sipursuishe spiritual maturity. Ngicela ufunze Philippians chapter 2 verse lika 12. Bathandzekako bami benilalele ngetikhathi tonke kungasiko nangikhona kuphela kodwa kakhulu manje nangingekho kodwa ke fezani kusinziswa kwenu ngikwesaba nangekuthuthumela. Fezani kusinziswa kwenu ngekwesaba nangekuthuthumela. Work out your salvation with fear and trembling. Lokuthi nje imihla ngemihla letindvo tekukholwa uyaticikelela uyatinaka uyakunaka kukholwa kwakho uyakukhusetela uyakuvusetela uyakubasela njoba nawubasile lapha etiko uhlohlola ukuthi tikhuni takho atikakhweshini kakhulu kuze kulothe uyahamba uyokhwetela imihla ngemihla nguleyo nsayiya lesinayo njengemaKristu kwekuthi sifake tikhuni etiko sikhwetela. Kunetindvo letimbalwa lengicela ukuthi tsinza sesiya ngasekugcineni. Nawufunza Revelation chapter 3 verse 3 ngicela umfunze sisi. Sibuyele sambulweni sahluko sesithathu livesi lesithathu sibe sesiyachubeka naloku lesengikuphanyeke lapha. Khumbula ke lokho lokumukele wakuva ukugcine uphendvuke nangabe awuvuki ucaphele ngedawuta kuwe nkutume njengelisela ngeke usade isikhathi lengiyakufikela ngaso. Verse 3 uthi khumbula ke lokho lokwemukele wakuva letintfo lowativa takwenda wasinziswa tikhumbula ungatikhohlwa letintfo lowativa takusita tigcine. That's why ngithi ke la remember what you heard letintfo lowativa watemukela bambelela kuthi. Kwaqala lengifisa ukukuthinza ngiloko ukuthi asikhumbule ngokusho kwemibhalo kwekuthi encwadzini yabaseRoma chapter 3 verse 23 mhlawumbe ngeke silifunze lona lithi iBhayibheli bonke abantu bonile basilalelwe inkazimulo yaNkulunkulu. These are the things lesativa tishunyayelo ukuthi wonke umuntu wonile usilalelwe inkazimulo yaNkulunkulu kodwa makabongwe uNkulunkulu
ngaJesu Kristu lo wamthumela waba inhlawulo yethu le ngaJesu sasinziswa. Ungakhohlwa lokho mfana kusekhaya lokuthi kungenxa yaJesu ube la ukhona khona. Kwesibili, kuyenteka ukuthi sikhohlwe ngenxa yezinkulumo nangalaba kushoko labanye bathi cha sekunalabanye bonkulunkulu. Kodwa thina kule ngikholo yethu sikholelwa ukuthi munye umlamleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu, inkosi Kristu Jesu. Nguye lwathwala siphambano waya naso eGetsemane, walengiswa emthini, wahlatshwa uhlangothini, yehla ingati ngengati yakhe sasinziswa. IBhayibheli lithi wangena emajukujukwini omhlaba aphethe ingati yakhe, wangena nasenzaweni lengcwele ngcwele ebukhoneni bukaNkulunkulu aphethe ingati yakhe, wayipresenta phambi kwaNkulunkulu kwekuthi ngayo emacala ethu asangathethelelwa. Shito inceke itolo la ulabo bebakhona kwekuthi Jesu Kristu wangena enzaweni lengcwele ngcwele, indvangu lebehlukanisa indzawo lengcwele nendzawo lengcwele ngcwele ladzabuka kusukela etulu kwaze kwayawuphuma phasi, ingatsatshulwa dandla temuntu. Wangena Jesu Kristu, he presented his blood, ngoba kunguye lo ngumlamleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu. Ungakhohlwa lokho empilweni yakho. These are the things lekumele ukuthi utiqinise ukuthi munye umlamleli wakho, munye umlamleli wemuntu naNkulunkulu. Jesu uthi kuNikodima ngaphandle kokuthi umuntu adalwe kabusha angeke angene embusweni wezulu. Bantu abakethu, asisuyengwa ngulethi imfundiso lesetikhona namuhla. Nathi tindlu lesativa, nathi tindlu lesatemukela ukuthi umuntu kumele asinziswe ngaJesu Kristu, ngoba Jesu uqobo lwakhe uthi ngaphandle kokuthi umuntu adalwe kabusha angeke angene embusweni wezulu. Nanakuthi ngekulenzisa kwincwadi yabaseRoma, umuntu ngekuvuma kwakhe ngemlomo avume ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, akholwe ngenhlitiyo yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa Jesu Kristu kulabafile, uyawusinziswa. Ngulokhu lo wakwenta waze wasinziswa nawe. Wakholwa ngenhlitiyo ukuthi Jesu Kristu uyinkosi, kwaba kulunga, justified, righteous. Wavuma ngemlomo wakho kwaba kusinziswa. Ngiko namuhla uthi wasinziswa. These are the things you heard. Nguletindvo lowativa, nguletindvo lowatikholwa, watemukela. Tibambeke, hold fast onto these things. Now, kule mihla lesiphila kuyo kuphitsitela kunyendi kakhulu. Siba busy bazalwane, ibhizi inengi kakhulu. LiBhayibheli ngekufundisa kwemibhalo incwadi yaMateyu isahluko saka 6 livesi lika 33. Ngicela usifundzele sisi. Matthew chapter 6 verse 33. Kodwa funani kuqala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe, khona tonke letimvo titakwengetelwa kini. Amen. LiBhayibheli lithi tiyafunwa letindvo, funani kuqala. Awuhlali nje, funani kuqala umbuso waNkulunkulu. Now thina kulamalanga lawa sesiliphambanisile ihlelo laNkulunkulu. Sesisukelele tindvo lekuthiwa tiyawunetetelwa kithi, sibhizi sicoshana nato. Sidzebesela lokhu lokuthitwe asifune kona kuqala. Ngiko ke iBhayibheli lithi imisebenzi yethu ayikapheleli kahle ebusweni bikaNkulunkulu. Is not meeting the requirements because sesiphambanise ihlelo. Makabongwe uNkulunkulu lothi tindlu lengafike egcineni, asikhumbute, asexwayise kwekuthi yena bakithi asifune kuqala umbuso welizulu nekulunga kwakhe. Letindfo tiyawube setiyanetetelwa kithi. Ukhumbutana nje abantu abasekhaya kwekuthi nayi indlela la ihamba khona. Nkosi yami, nayi indlela la ihamba khona. Ikakhulu ngoba isikhathi sesinje.
lokwa busy kuningi kakhulu, but asifune kucala umbuso welizulu nekulunga kwenkosi. Ngicela kuye ngasekugcineni ithinze nanke emavesi ngivesi 3 libe simfunza encwadini yesambulo. Ngicela sithinze verse 4 na verse 5 sesiya ekugcineni. Noko usenabo bamfula bambalwa lapho Lase-Sadesi labangakatingcolisi tingubo tabo. Bayawuhamba nami bagcokele timhlophe ngoba vele kuba kufanele. Lo loncobako uyakwembathiswa tingubo letimhlophe. Nelibito lakhe ngingeke ngilesule encwadzini yekuphila. Ngiyamfakazela embi kwababe nasembi kwetingelosi takhe kuthi wami. Amen. Amen. Now verse 4 uveta ukuthi basekhona labangakati ingcolisi bazalwane kuleli dolobha lase-Sadesi. Lebe kwenteka eSadesi bekade kunetithixo lebetikhondwa bekunekugcoka thite bebakwenta nabaya ukhonta leto tithixo leto. So uthi ke la Jesu ngekubhala kwaJohane basekhona labasele labangakati ingcolisi tingubo tabo ngekukhonta tithixo. La kusho kwekuthi kubita sicaphele bazalwane, sexwayiso nje ngitawuthinza nje kancane ngendlula, sexwayiso nje kwekuthi let us not soil our garments with idolatry. Verse 5 lithi iBhayibheli kulabo labancobako, he who overcomes uyawembathiswa tingubo letimhlophe neligama lakhe uthi Jesu angeke alesule encwadzini yekuphila. Athi Jesu neligama lakhe ngiyawulivuma phambi kwababe naphambi kwetingilosi takhe nithi lo is one of mine, ungilomunye walaba lababam. What an honor, what an honor kuvunywa nguJesu. Now Jesu Christ ukhuluma ngekuthi uyawumvuma. Jesu Christ ukhuluma ngekuthi ligama lakhe angeke alesule encwadzini yekuphila. But ungakafiki lapho iBhayibheli likhomba lisebenzisa ligama lelicoshamele lolisebenzisa etimphini lithi loyo loncobako. Lokusho ukuthi kuze ufike lapho khona igama lakho lingeke lisulwe encwadzini yekuphila. Kuze ufike lapho khona igama lakho Jesu Christ uqobo lwakhe atalivuma phambi kwababe kufuneka uncobe. Ngilasikhona khona ke thine nawe namuhla wayine warfare wayine fight. Makabongwe uNkulunkulu kwekuthi unathi iBhayibheli bengalokucacile kwekuthi asilwi nengati nenyama kodwa silwa nemibuso, rulers, baphathi bemimoya labasemkhathini, principalities, tikhulu tembuso waSathane. Yibo lesilwa nabo imihla ngemihla bafuna kwekuthi singafikile la kufuna sifike khona. Makabonga uNkulunkulu siphethe ikhalitethu lesilwa ngato ngoba tikhalitethu tinemandla. Tiyasisita ukuthi simncobe lo mubi. Imihla ngemihla siyalwa ngoba sisempini. Lokubalekile mfana sekhaya kwekuthi ulwe nawe. Mihla ngemihla ulwe nawe. Strengthen what remains. Fight a good fight. Paula uyasho uthi ngikulwile mina kulwa lokuhle sengibekelwe imichele lengiyawizuza. Kungasimi ngedwa kodwa nabo bonke labalwile bancoba bajabulela kubonakaliswa kweNkosi Jesu Kristu. Sisembini bazalwane kumele silwe imihla ngemihla. Kodwa wenda njani nangabe sewudziniwe ngilokulwa? When you are tired. Uva lokuthi hayi sengibuthakathaka. Emandla ekulwa asayangiphelela. Bengafisa nami ukuthi ngishaye nje ngoba bashaya labanye kodwa hene bakithi maye ngishayekile ke. Angisenawo kahle amandla nami ekulwa. Makabongwe Jesu Kristu
lo nathi lo sipha emandla ekuncoba kube bekungasiye noma kube bekungasingaye ngaba sikho la sikhona khona bazalwane ngoba lesinye isikhathi ushayeka mhlawumbe nekuthandaza ungasakhona nekuthandaza ngoba ushayekile kodwa makabonge umoya ongcwele bese uyasincusela nje ngaleyo ndlela ungangibuthi ukuthi uthini ngoba nama ngade kodwa uyasincusela imihla ngemihla asethwale Jesu ulala ukhona khona nje uyasethwala Jesu bahlabela kahle laba labahlabelako bathi uyabethwala bakhe bantu bakethu sibitelwe kufinyelela ekhaya sibitelwe ukuthi silwe imihla ngemihla sibitelwe ukuthi sincobe fight uthi Jesu lofuna kungilandzela akathabathe isiphambano sakhe angilandzele uthi Paula I bear the marks nginemidvebo thide emtimbeni wami kokuthi hana nabe ngike ngaboshwa hana nange ngashaywa bangishiya bathi sengifile kodwa inkosi yangihambela ngavuka nami ngangenela indlela uthi I bear the marks kulokunye uthi my life has been poured like a drink offering yabona mostaqo unikelwa kuyathelwa nje kusuka kule lijaka leli kuyakulela uthi my life has been poured like a drink offering bazalwane asinawufika ekhaya ngaphandle ukuthi sindlula sitawuhuzuleka khona and kuba buhlungu lesisikhathi nasihuzulana sodwana njengebazalwane but ngitothi mina namuhla nobe ngabe kunjalo mfana sekhaya never ever give up keep on fighting cela ipraise team itengembili sitawube sesiyathandaza qhubeka ulwe fight a good fight lokungijabulisako kuthini nakwenteka uphelelwa ngemandla nawe uyabuta ukuthi pho ngente njani ngithi imphendvulo ezintathu engicela ukukuniketa tona bese sesiyathandaza bengingajabula ukuthi ngithi cha mfana sekhaya indzaba yakho iyabonakala beka past ikhali inhlanhla lembi angeke ngisho njalo lengitakusho nje ukuthi keep on fighting qhubeka keep on fighting angisho mina ukuthi qhubeka ulwe ngoba kumnanzi ngoba kulula but I'm just saying keep on fighting loyo lowacala umsebenzi lomuhle kuwe nesiqiniseko sekuthi utawufeza imphendvulo yesibili lenginayo kuwe ngilokuthi Jesu Kristu unawe shito kahle na wathi labeta kimi angeke ngibalahlele ngaphandle uthe bekani mina nginani kuze bese kupheleni kwesikhathi nakasho kubafunzi bakhe ahamba uthi bhekani mina nginani kuze bese kupheleni kwesikhathi namoya wami uyawumthumela babe ahlale phakathi kwenu abe ngumfundisi wenu abe ngumdududi wenu imphendvulo yami yesibili ithi Jesu Kristu unawe awusiwedwa nobe ngabe uva ngathi uwedwa wena but ngidokunita isiqiniseko sekuthi you are not alone kuze kube namuhla labo labetile kuJesu Kristu akaze wabalahlela ngaphandle akaze wabadumata wabayiyekelela mhlambe enyameni ungadiva ngathi uhamba wedvana kulesithundi lesigodi sekufa kodwa namuhla ndokunita isiqiniseko sekuthi don't lose hope ngoba unawo uyakwethwala yena ashishimbe nawe noma indlela ngathi awusayiboni kahle imphendvulo yesithathu bengicela ukukuniketa yona ngilokho ukuthi sekudutane la siyakhona akusisiso isikhathi sekuthi you can give up
nangabe kubita ukuthi uqhubele khona, just do that mfana sekhaya. Keep on fighting. Don't give up. Even if you are feeling tired, weary, just don't give up. Keep on fighting. Cela ukuthi sisukume sitawuthandaza. The praise team. He gives you power. Never fail me yet. Has never failed me yet. Jesus Christ has never failed me yet. Up to this far, oh, has never failed me yet. Has never failed me yet. Jesus Christ has never failed me. Ngicela ukuthi mhlawumbe bekungaba kahle ukuthi siniketane leli thuba. Singete sayengana abantu abasekhaya ukuthi sithi kukholwa kulula, kukholwa kusilula. But we must fight. Amen. Nangabe kuyendeka uyeva lokuthi hayi man. Ngiyalwa kona kodwa hayi ngidiva ngibuthakathaka. Ngicela nje ukucela ngebubele benkosi. Ungede la ngembili tinceku tenkosi tikhona batakuthandazela. Strengthen, qinisa lokho lesekusele. Ngosi nginesiqiniseko sekuthi itakuqinisa. Nesiqiniseko sekuthi itakupha emandla lamasha. Labo labalinza balinzele inkosi. Those who wait upon the Lord, they renew their strength. Ulipiti leli namuhla ngaba indzawo yakho lapho nawe khona can renew your strength. Kuze kuthi uchubeke. Ngoba kumele sichubeke abantu abasekhaya. Asikafiki la sibitelwe khona. Solo sikulomshika-shika. Nangabe mandla uva ukuthi hayi sewubuthakathaka. Wota sithandaze kuze sishuqe kanye kanye. Cela sichubeke sihlabelele. Nangabe uyadiva ukuthi udinga umthandazo. Ungaphutisi mfana sekhaya. Wota sitawuthandaza. Negama lika Jesu Kristu. If I get tired along the way, He gives me power to press on. Jesus in me has never failed me yet. Oh, up to this if I get tired along the way, Jesus, He gives me power to press on. Jesus in me has never. Jesu Kristu silonqoba. Loya lonqoba. Kumele abantu abasekhaya sinqobe. Kumele abantu abasekhaya. Jesu Kristu sikodakile. Angeke ngimlahlele ngaphandle. Mhlawumbe lomunye uthi mina Jesu Kristu angizange sekubemukele. Ngaba lithuba lakho na. Nawufuna kufika la sifitelwe khona. Ungede la ngembili uNkosi Jesu. Yiba nemusa kimi. Have mercy upon me. Nkosi Jesu ngeke ikulahlele ngaphandle. Utakwendela umusa. Cela umfundisi Mabunza. Udela ngembili baba utawuthandaza. Khane zinabantwana la basekhaya labeta ngembili. Labathi Nkosi Jesu. Have mercy on me. Strengthen what remains. Qinisa lokho lesekusele.
ukuze ukhone nawe kufinyelela ekhaya. has never Strengthen your commitment. Uthi imbandzakanya kwakho ekukholweni. Yilwa kulwa lokuhle. Nkosi khonta kuqinisa. Nkosi takwethala. Nkosi tawuhamba nawe indlela yonke. Nawu setandleni tenkosi. Unesiqiniseko sekuthi angeke walahleka. Livi likaNkulunkulu lithi noma betiwula angeke balahleke uma bakulendlela. Ngoba inkosi takwethana mfana sekhaya. Bese yakuvuma phambi kwabantu. Ithi no, lakho ngeke lisulwe encwadini yakuphila because you fought a good fight. Jesus, Fight a good fight and don't give up. In the name of Jesus. never failed me. Standazele Baba. Up to this far. Thank you, Jesus. Egameni la Jesu Kristu Nkosi siyakubonga. Siyakubonga Baba wethu longcwele ngelivi lakho nanamuhla egameni la Jesu Kristu. Livi lakho Nkosi liyasiqinisa Baba wethu longcwele livi lakho Nkosi uyasichazela Nkosi ukuthi we must strengthen that which is ready to die. Baba wethu longcwele egameni la Jesu Kristu. Babe nababantwana bakho lebetela ngembili Nkosi bathi Nkosi strengthen them Babe wethu longcwele in the mighty name of Jesus Christ. Babe wethu longcwele we submit sita nabo kuwe embi kwakho Nkosi and together Babe wethu longcwele sithi Nkosi please strengthen us Babe wethu longcwele siqinise Nkosi egameni la Jesu Kristu uqinise Babe wethu longcwele lokhu Nkosi lebakubonako ukuthi they are on the cliff Babe wethu longcwele egameni la Jesu Kristu. They may have fallen Babe wethu lolungile kodwa Nkosi siyabonga ukuthi ubanikele lithuba Nkosi usinike sonke Nkosi lelithuba because we are still on planet Earth Babe wethu longcwele we have this privilege, we have this opportunity Babe wethu longcwele namuhla Nkosi sewuhlephile livi lakho Babe wethu longcwele we are asking you egameni la Jesu Kristu Nkosi to strengthen Babe wethu longcwele these things uNkulunkulu wethu lolungile lebathi Nkosi these things they are not holding on firmly in Jesus Christ's mighty name. Babe siyakubonga kukhona mhlawumbe for any reason or by any reason Babe wethu longcwele lemhlawumbe akakethi la ngembili but there may be a situation Nkosi leyenda lokuthi vele he may be on the age Babe wethu longcwele nakhona Nkosi siyamnikela esandleni sakho egameni la Jesu Kristu Nkosi we cannot profess as well Babe wethu lolungile kokuthi we may not be on the age Babe wethu longcwele because we are not the judges Babe wethu lolungile siyacela Nkosi namuhla egameni la Jesu Kristu please help us Babe wethu longcwele egameni la Jesu Kristu. My Nkosi siyabonga Nkosi for preparing this word for us. Siyabonga futhi Babe wethu longcwele ukuthi mangabe sithandaza uma sitembi kwakho Nkosi sicela Babe wethu lolungile kufana na the prodigal son Nkosi na utibekisa ubekisa ngawe Nkosi ukuthi umfuna kanganani umuntu wakho Nkosi uma alahlekile nanathi Nkosi siyabonga Babe wethu longcwele ukuthi laba labala ngembili sobemukele Nkosi futhi Nkosi osemukele sonke Babe wethu lolungile egameni la Jesu Kristu siyabonga Nkosi lithi livi lakho nangabe sithandaza lokho lokusenzandveni yakho sekufuna sala semukela vele kusesikemukele Babe wethu lolungile egameni la Jesu Kristu nanabo Nkosi together with them Babe wethu longcwele sithi simbonye Nkosi ngengadi ya Jesu Babe wethu lolungile
elungile. In the mighty name of Jesus Christ, Baba wethu longcwele siyabonga Nkosi. We want to thank you so much, Baba wethu longcwele. And do, Father, bless your son with whom you've shared your word nanamuhla. Strengthen him, nkulunkulu wethu lolungile egameni la Jesu Kristu. And uqhubeke Baba wethu longcwele umkhulise kwatini wena Nkosi. In the mighty name of Jesus Christ, we want to give you praise, Baba. We give you honor in Jesus Christ's mighty name. Amen.